Yine ağayınlar Nukus kalasında keyingi obyektimiz Saida Nur Darhanası alına burçat kısmı basıp veremiz. Dubay burçat kısmından. Yine Kuda kalesi Saida Nur Darhanasının alında burçat kısmı oldu. Zeyt şimdi tuttu. Burçatkının kvadratı 65 ming so'mdan algan ekan. Bizlerдің қолақымыз бұл кішкентай жер болғаны үшін 50 ming so'mdan істеп бердік квадрат метрін. Енді бұның істенгенін көріп, мына қапталындағы Құмарис дәріханасы да алдын істетеміз деді. Бүгін сонда қосып істеп беріп кетеміз. Міне жұмысымызды бітірдік. Dubay burçatkısı oldu. Buna birinci baskan жағымызға üstüne kumlarını söydük. Minağına hazır bir su söydük. Deli kum söy almayalım. Siyetin azında gelip kumlarını sövüp berip ketemiz. Құмарис дәріханасы. Minaqda Saida Nur dәріханасы. Ekranдағы nömerlerге xabarlasa beresiz.